Minister Sumronghang Arideng pen motor kachonghong adim kangpupon. Dhentaghat 30 bedded hospital along Ameka Checharchi atumaphan akijoy pen sekelang pon. Kedamtang ni Paikep ar ni Kironi ahithi along Youth Congress asong ahin pen Chief Minister lapen BJP ke thekiding atum amepi ke kaipon. Dokmoka ahithi adung ke do dikrut pi aroy atelong arumalong inut kithi arpum kelong. Kardom Pini Abirta thanbang nili Medina hansepi non arju ikha Abirta angton pen. Dipu pen Jorhat Dr. Atum Chilang Pet pen Preni Paikep ar ni Dhentaghat 30 bedded hospital along akejoy pen Meka Checharchi akeso atum khan akejoy pen sekelang pon. Kedamtang Preni Pai Tarik Kep Lakha Krepli Korkhanthi constituency along Kedo 30 bedded hospital Jorhat Lapen Dipu a Dr. Atum Chilang Pet pen Dhentaghat hospital along akejoy pen Ameka Checharchi atum aphan senang kelang kewangke Kupai ke melo puta Dhentaghat arat ahavar atum pen nengaklong pen kecurup pajirpon. Dr. Long Imkro lapen alang liri sanghu atum pen se lang ponlo. Lapen Dhentaghat kias e konchunmang Joy Sing Tiso son sing rong par lapen dor sing kro atum pen cherap si Ameka Checharchi atum aphan ing samjin pen se lang ponlo. Patumi ni Pai Prekre Silanghin constituency ke parlo poisa ingti arong along akimi motor kachonghong adim Minister Sumronghang Arideng pen kangpupon. Labangso kangpupon along Sarthirong pi lapen Langhin BJP Mondal Amaipu Sunil Kumar Boro atum Chetongdun. Kedamtang Preni Pai Tarik Raisi Langhin constituency ka parlo poisa ingti arong arat atumaphan panong se waiting sheet sarkar pen kimpilo paswahud akihai HAD Minister Sumronghang ahin pen se labang so waiting sheet ing puponlo laswahud sartherong pe ahin pen aluhi pachini ponse aluhi aman pen angka chitong dun akihai HAD Minister Sumronghang Langhin Mandal President Sunil Kumar Boro, WDC Chairman Langhin Konsai Busumatari, langsumi PBDO Konak Lota Teron P, KAC Economic Board Chairman Uttam Brahma, Langper MAC WDC Chairman Sarso Tiso, Lapen Penang An Kithe Kidingatum Chetongdun. Laswahud akihai Sumronghang HAD Minister ahin pen, rat apan jumesen rat apan lam than pon pen se ing samjin pen mai pajut pon lo. Karli tang Mongol Sing Boro aphan ni Thoma Pini ankiti tang arpum kelong. Kedamtang ni Pai Crazy Dokmoka Thana Kaparlo angkang Dokmoka ti adung kedo digrup ti adalong arum along inut kiti tang arpum kelong pon. Kitilot abang Dokmoka Thana Kaparlo Mulejan Katiram Bosti arong Amekar Mongol Sing Boro artan ning konflik yapranar kep pusi pangthek ponlong. Kedamtang ni Pai Sar kep arni Kali tang Mongol Sing Boro alang chor aphan chainong kibidam along an ke thon dun pen kachiwaye hut silang ke jang tahai pusi Suran Brahman ahem asor atum pen thanang pachini dun. Api puthot kitilot Mongol Sing Boro aphan Dokmoka Thana atung wang silang roy along pen. Abangar pumpa jok si Defu Civil Hospital along an pasmutan aphan paliji chisik ponlo. Kironi ahithi along ni Paikep ar ni Youth Congress asong pen patir pi ponsi Kironi ahithi along mate Youth Congress asai hemadung pen kachesong asai dengpon. Kedamtang ni Pai Tarik Kep ar ni Youth Congress asong pen patar pi ponsi Kironi ahithi along mate Youth Congress asai hem adung kachesong asai kedengpon. Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen KAC CEM Tuliram Ronghang amepi kai ponsi kachesong sekpang chengpon. Pinpur pon mi labang suka chisong asai kedeng pon lake Farmers Act aputhak lapen pachu kedamtang SI satlang along kichok che aputhak CBI inquiry pi dunang jipu RDP pon pen kachisong asai deng pon labang suka chisong asai along Central Youth Congress Committee Secretary Pritam Karmakar West Karbi Anglong Youth Congress President Agustin Ningte lapen klembang phuatum chitong dun ringte Isu hol Okomor Imu pa Imu apun dekhise jua 10-15 din dhori jitu SI kelengkari hoise bihot kelengkari tat jenaka sorkari bikoye apun jorito DIG ejon arrest hoise kinman agam ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট হৈছে কিন্তু আমি যেটো গম পাইছো ইতিমধ্যে আপোনালোকে মিডিয়াত দেখাইছে যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাবিলাকৰ হোটেলত ইয়াৰ ট্ৰেইনিং হৈছে আগদিনাখন মানে বিমল বৰা এজন MLA উজনি অসমৰ তেওঁৰ নাম ইতিমধ্যে মিডিয়াত আহিছে
গতিকে ইমান বৃহৎ কেলেংকাৰী যদি অসম পুলিচে কৰে বা CID কৰে তাৰ সঠিক যিটো জাজমেণ্ট যিটো জাষ্টিছ তেওঁলোকে নিদিব আমাৰ সন্দেহ আছে সেইকাৰণে আমি CBI কেলেংকাৰীটো বিচাৰিছোঁ আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ ইয়াত বিধায়কৰ নাম আহিছে পুলিচ বিষয়াৰ নাম আহিছে প্ৰথম অৱস্থাত CBI ইনকুৱাৰীটো হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগে তাৰপিছত যদি তেওঁ ক্লিন চিট পায় তাৰপিছত তেওঁ আহক কিন্তু সদ্যহতে তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগে আৰু CBI ইনকুৱাৰী দিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ মূল মানে গাপ দিয়াৰ এটা থাকিব পাৰে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা থাকিবই কাৰণ আমি যিটো গম পাইছোঁ যে যিজন ADGP আছিল যাৰ দায়িত্ব আছিলে গোটেই পৰীক্ষাৰ তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টত কৈছে মিডিয়াত যে CIDত পিকে দত্ত আৰু আমাৰ যিজন দেৱন ডেকা তেওঁক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল তেওঁ তাৰপিছত আমি গম পোৱা মতে তেওঁ নেপাল পলাই গ'ল পিকে দত্তক নেপালৰ পৰা এৰেষ্ট কৰিছিল গতিকে CIDয়ে এৰেষ্ট মানে প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত সেই মানুহজন নেপাল কেনেকৈ যাব উইদাউট গভমেণ্ট হেল্প নিশ্চয় ইয়াত গভমেণ্ট জড়িত হৈ আছে গতিকে সৰ্বানন্দখনৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা নাই প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে তেতিয়ালৈকে তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগে আৰু CBI ইনকুৱাৰী Pini Abirta ke paan si Kang Ton Iklo, Kardom.